بإيدك نحمي الأقصى، ترامب بيخسى، لا يا ظلم الأمريكا. إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان، حكم ترامب بقدسي يخسى، لا يا ظلم الأمريكان. إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان، حكم ترامب بقدسي يخسى، لا يا ظلم الأمريكان. Katakan kepada Yahudi, wahai Yahudi, langkahi dulu mayat kami jika engkau ingin merebut Al-Aqsa. Wahai Yahudi, langkahi dulu mayat kami bangsa Aceh, bangsa yang beratus tahun berperang mengejar Belanda, bangsa yang tercatat dalam sejarah yang mematikan Belanda, mengadrat Belanda di Aceh karena dia khianat puri Aceh. Mengantuk saya katakan padanya bahwa kita akan siap sampai terakhir untuk membela Palestina. Siap anda? Hancurkan Israel, Israel teroris, Israel teroris, Israel teroris, Israel teroris, Israel teroris. Takbir!